Svaki put kada mi u Bosni napravimo picu, jedan Talijan padne u nesvijest. Ja sam danas pravila capricciosu koja je omiljena pica mog supruga. Za prvo biti u tijestu. Sve što će vam biti potrebno jeste 300 g mekog brašna, 200 ml mlakog mlijeka, pola kesice kvasca i malo soli. To potkuhajte da bude meko i ostavite da ostoji sat vremena da nadođe. Nakon toga premjestite u loptice, a kasnije te loptice razvaljajte. Dodajte paradajz sos ili kečap, mortadelu i kombinaciju mozzarelle ili edamera. Naravno može i samo mozzarella, nije bitno. Bitno je da je suhi sir. Potom dodajte malo origana, nemojte pretjerivati ukoliko niste ljubitelji. Ja dodam naravno i svježe šampinjone, a moj suprug voli pržene, ne voli al dente. I kada smo ovo sve poredali, stavljamo picu da se peče u dobro zagrijanu rernu na 220 stepeni samo 10 minuta. I to je to. Prijatno!